spotlight. Suka sain jangka perteh, iduai naga binda ka Israel padiran, padi iduai ru naga binda ka India, kadbana bin kare naga binda ka general election, baka bor try ka nang try kam halo baro ki brio baro ki jait bin rio. Iduai naga binda ki bapang ki bashitom ki batyah ki hospital ki badan hapadeng ki jing jinja, iduai naga binda ka jingla ka pamur jang ki nampok, pakinang jan bar jisu. Ha kerteng opa baru kon baru mensi Bakhuid kajinga jeng utrai jeng Jesus Christ bad kajinga jeng obleng lempad kajinga selak jeng mensi Bakhuid kindon rengka bat pi barong ko himen ko parang inang yusno nya ka jimpuli na ki kam jeng apostol kumno ki brio kila yashun persha yawu Stephen bad kila rai ben peniap yawu Bunsin habangim sotu ya gajing shisha ni lepen ya kiwe ni kranben ya kiwe leseki ni penyap ya kibrio hakamensi lese hak da tin ka tele jongi da gajing le jingkam jongi haka perkat ka perdain jongi ni dang leben ya kiwe tungin karpad ya jisu baunang manra hangi ya gajing penshai panginduk la ban im ya gajing im Bakhuid light na baro gajing tarai sniu pat kejing sniu ke baharuka. Jisu beid ngilong ginompo map yangi side kud yangi daga jingi sneja me nga pelam au le badan por para pada kapi ko men ko para bagale pop shibun e dagi jim perkat dagi tin dagi kam dagi jingle kle dagi jingle panat jonga dagi jingle panat jonga dagi jingle panat pakrau e jonga namar kata akapan e kamaya Bakhuid kabayai sa ka fisodi ya ki angel batri koi padia pi ko himen ko para benduai na kabinta jonga au trai ublei jongi ublei badan bor bar winis vene yangi badan dalam mapi ki pop jongi Unyalam yang isya ke jingim bam jikut. Amen. Traikin rako blei iseyani. Traikin rako blei iseyani. Duai nagabenda baro ke jing dumo shime jongi ni duai ru nagabenda ke jing chatai bam jukut mensium jong Father Matthew SDB la klat minin kasi ni duai ru nagabenda ibe ibaka janga la klat minin kasni baro ki inga sengenang ya jing tenge Koblei mei uba plei war ya ki kardop wang ya ki kardop ka hima bening hakitu ki balaka arsin
daka da umen siem Bakhuid to nam pen roi haki sakri jame ya ka jinga kaba mela ai kanam ba ki tu ya ki balak pen kui da baro ki pop kinom du na ki jing kular jonga jingi jame da utrai jongi uji sukri sukun jame uba imbat sen sha renka bat me haki jingelong kabe jonga men siem Bakhuid ublay genom la genom amen. Kajungpli nakikam jong ki apostol. Hakitu kisngi ucapan ulaong hakipadba. Kitamen kisan berki sat ain. Pi kibreu ki Mawkhlam. Kibom syam laot share hakadonor berki skor. Piale persha barabor ya umen sem Bakhuid. Kumba kilale kikpa temen jong pi. Piru le kumju. Ya unu naki nangitulpa uba kikpa temen jong pi kim syam le ben le kho. Bat kila penyab ya kitu kibala benar lupa ya kajing wan jong uta ubahok. Ya ubah mapi menta pila syarkala bat pila penyab. Mapi kita kibala yop diang ya kaan kumba la IT daki angel nrai pem syam la kongu ya ka. Haba kila yos ngeu ya kine ki kila slatek kila create benyar u. Ma upan da ba udap dak umen sem Bakhuid lak khmi shabnang barolo yu iya ka buram ublay bar ya ujisu ba uyang hakamon jong ublay barula ong hapet ngayu iya ka kibnang balapli bar ya ukhun ubreu ba yang hakamon jong kupa Henry kilaya perta da kasur ka bajam bar kila serjala kishkor nangta barok lang kilaya to chau tekilaya pom yu shabar kanan ba bat kila lentamau yu bat kita kisaki kila ya bot yala kijan kijajong we usamla bakteng usaulus bat kadba kidang yalentamau yu useven ula duai ko try jisu to priang ya kamen sem jonga nang ta ula dam kho seu bat ula perta da kasur ka bajam ko try wat new ya kani ka pop persha jongki pada kila ong yakani ula yap artat usaulus par ula munjur ya kajing penyap ya kaktian jong try Siang batu jongan
utrayun don rengka bat pim ka jimpule na ka gospel Bakhuid kat kungu ya anis kipaid ba kila ong ha ujisu te kadak ayu menle bangin dup yo i badup nge hame ka ka kam ba menle kipate menjongi kila bam yawu manna hari kenja kumbala to ula ai haki ya upu na beneng ba kinbam ujis ula jubab yaki shisha nga ong happy de Moses ubala ai happy ya upu na beneng de upa jonga uba ai happy ya upu ba shisha na beneng na ba upu jongo bale ude utang bawan hiya na beneng baduai jingim ha kaperte tikila ong ha u kotrai to ai hangi barabor ya uni upu ujisu la ong haki nga ngalong upu jon ka jingim uta ubawan syanga om tengan baduta ubangit hanga om sliang lanoru ka gospel jong utrai ko himen ko para payir hautrai Jesus Christ hakini gisngi jonga jimpule kamta me naka gospel ginang yosno yaka jimbatai halor upu jingim bau Jesu ulang upu jingim bala wankia nabene kane kalong ka Eucharistic discourse nyo kane kalong ka kren batai kren shai halor Eucharist Bakhuid ka jingkardor jong upu bayim naga benda jongi but kini ki bruyu ki bala yomad ya upu balapsa daw Jesu kila kwa bam shushu nandang yosngu ki pan ya kadakashin pinle ayu hangi pinle kumno yangi kai kadakashin kabapin ai halor kanega jinkerli yosno ba kila krenru artat syapam umana kaba ki pai di Israel kila bam hari kenja hatodon jingaper ya umana kaba ki pai di Israel kila bam hari kenja na upu kaba ujisu kedau nagabenda kiba wan kili ya kanega jinkerli ki sakut tang haka jimbam bat ke jingso tu halor ke jimbam kumbang ala batai minin halor ke jimbam do kumno ublai ulabsa ya ki pai di Israel hari kenja kade ude mau ula ai jimbam ya ki haka dur jung mana baru jiswong uta umana ulawan hiar na bane upahi ula ai bam kabamut ngide ben sautu malla ke jingale jongi ben yo bam kawan na marba ublai uyidiangi ngimnum don kano ka hok manom nga treshitom ban ngalayo ya ka bam gadi henre wat ladang i treshitom ru nginum la ben yo bam gadi lada ublai tre ban penha upu naga benda jongi lada ublai tre ban pen sei so ya ka kendo jongi nginum yo kau nginum yo jur nginum yo kano ga jimba baro na tong shadong katang jaha ka porte kadena marba ublai upen hap jingor ko halor ka kendo kalam kane ga jingor ko nginum yo kano ka ba namar baro kisim giddo baro kimrat kimrang baro ki im namar kane ga jingor ko kabawan na ublai hi wai bam ya baro kane kalong ka jingi kai ka bangide ben soto shai kadan haga jingim jogi minda habau Jesu la on haki ne ki briyu
Omde Moses ulai bam yapi. Let's say pi keren sarong ki patemen jombi kila bam, kila yo, kila kadam, da kene ke jimbang. Henry omde na ki brio, Henry na uble. Uble hi ula pen kadang. Mintang ide ben sautoro, kane ke jimbam kabaki kadau, umanna, ulong uji jimbam, kabaya rap iki brio ban im ha ke rikenja, bad habakila det poisha rikanan kata ke jimbam kala sange. Nanda kila stang ban shanya biak ha uble badula penseiso aka regioni aka kendau jongi. Kabamod umanna uyarap kumno yaki pai di Israel. Umanna uyarap yaki ban poi syari kanan. Tad hadu baki poi syari kanan uble ula ai kau tahu mana. Katakan mana kabakila bam klam shimla yarap yaki ban poi syabani. Minta ujisu ukran haki kadakashin kabangan ayapi kalom kajimbam mensiam kabamut ngalom upu bawan hiar na bani omdeshu kum uta umanna bala penkadang iaka mejongi yak po jongi beriu bakindup im hadu banda poi syari kanan Henry ujisu pat kari kanan kamde ka jaka sakur jongi kari kanan kamde ka jaka sa junom jongi bonge beriu ki im na kabinda ka ri kanan ya ka jaka ba toy ya ka dut bat ka ngap bat ka jingsuk ka jingkemen kabang ilaban yo ha ka ne ka perte bonge beriu ha ka ne ka juk pat mangi ki kristan rodon bon na pleng jongi ki im na kabinda ka ri kanan na kabinda ka ri kanan ngidon kam ya ka jimbam jingdi Henry Jisu pat udang keren halor ka ne ka pang kababon ki beriu kim pat sautu ban mina ke ri kanan ni don kam ia upu bawan hiar na bening wadu ta upu kabau Jesu kedau kalong ka jingim lajong ka doj lajong ya ka snam lajong bad bale ni don kam ia uni upu bawan hiar na bening ko bau Jesu ngalong upu bawan hiar na bening bad na upu ka don ayu u person jogo Jesu ha u manna balawan hap haka rekenja omdon chu person u Jesu kalong kum ka jimbam kila bam shisni lada ki buslem kala put but kata ka jimbam kalong tang ka batte yaka dojongi Henry Jesu wang ngalong upu wan hiar na bane hauni upu don gabor kaba yarap yingi ban her shabane hauni upu don gabor ban pengantang yaka dojongi Hakaju ke bor dondro ke bor ban pengantang yaga snam jongi. Naga taga tau Jesu wang haba uno bam ya uni upu unom tengan shu unom sliang shu. Kane ka bor kaban nau Jesu. Henry umana kabakila bam kamdon kata ka bor ban penjatai yaga jing tengan jongi para bor. Kamdon ka bor ban penjatai yaga jing sliang jongi para bor. Kila bam minda Henry la syaipat kila tengan biang. Lese kumbangi bam jimba. Ngi bam step min step Henry por siteng ngi stang ban tengan. Tang kane kalong ka jinglong jong itaki mana. Henry Jesu ya kabangan ai kan yarap yapi banom sliang shu. Banom tengan shu kabang mod Jesu keren hangi siapa ka jinglong jong ka mensia. Light no ya ka Eucharist Bakhuid ngimdon kiwe pat kilat ban penjatai ya ka jing tengan janggamen siam bard ka jing sliang janggamen siam lada ngim yo jimbam ya ka men siam nginum la ban poi shabane ngidon kam ya Jesu ngidon kam ya person jong Jesu ngidon kam ya ka jinga ka ba Jesu ai hangi kalam ka ne ka jinga ngimla banim ladangi ngadon na dong shadong haying jonga ngala ngas no biang na dong shadong na mar ngaris pa ngadon gabam gadi ngadon ga jingkoi jingkia wat kataru ngideben sautu kita kie ke baro balaban pen biang yangi kanum yala yangi shabani nagata kadao ka jingya per kabang ngideben sautu kalom lada ki beriu ki kentai ya ka jingtarwa jong Jesu ban pediang ia uni upu balong u Jesu hi balong ka met pat ka snam jongu hi
kan sedon ke jingma yaki kin im kemen lese hakane ka ri kanan kumbala im yaki pai Israel henre palat ya ka ri kanan ngimla ban poi palat ya ka ri kanan kalom ka baneng ban her sya ka baneng ban poi sya ka baneng ka ba pinstang ya ka jingim jungi kalong ka bor jong ka Eucharist Bakhuid kalong ka bor jong uppu bawan kiana baneng balong ujisu kalam ujisu ngimla ban her naga daga daw ko himen ko para ngide bandon ka jingit ka ba palat ya ujisu ka Eucharist Bakhuid bat lemba kane ka jimpediang kambun sin ya ujisu nginang iyo ya ka met bat ka snam banginang iyo ya ka jing tengan ka ba pura nginang iyo ya ka jing sliang ka ba pura jong ka men siem ka ban sa pinslay yangi tongin duwai ha kane ka Eucharist Bakhuid ba ujisu un shimdi pura yangi kumba u Stephen ula kalam ka jing ot share ya ka donul kalam da jing ot share ya ka jingim jongi ya ka skor jongi ngimla banyoyi ew jisu banyoman ew jisu jisu ba it karko kardo yangi penslay yangi hakane ka Eucharist Bakhuid bangin yo shushu ya ka jimpan shai ya ka jingit naga benda jome naga benda ka met bakas nam jome balong ka Eucharist Bakhuid ka baman kasni yangi Enyaro ya utrai Jesus Christ. Ko himen ko parato in play ko jinge ngange how play upa padan paro unang tao ka bening pat ka tindau but how Jesus Christ pun ba marwe churi try churi yau bala pun amen siem Bakhuid yau bala kana ka Maria Teisuti ibala shala bein o Pontius Pilatus la sanatna yahu la yapla tab yahu akya shukibaya agasni gabalai la mipat nikibaya la kiu shamene bisham shakamon play upa padon por baba nanda wan pat bishar ikibayim bakibaya nangay o misriem Bakhuid agabalang Catholic Bakhuid agajinyasulok Greekwoid agajima ikipo agajimi pat kado agajingim bam chikud amen. Lie spot in your foot. Jingkinia jonga berjumpi kallang ka priang pun ha ublay upa badon bor barro try ding jingkinia ti jumpi la try sira ko ram tesu tesu ni ba mucho baro way to pediang ko try ngi karpat yege jingtarwa jonga balang jomme kabarisa kumen pat kumba mera ai haka ya ka daw jomkat kane ka jingkamen Kumdaru to ai yabu so jonga jinkamen bam chiku da u Chris o trai jongim amen o trai undan renka but pim to ken tiu yala ki donur tongin aingu ya u trai u blay jongim da shisha kalong ka ba shong bat ka bade Kadaiti jongi bat ka jimpenim yangi hagi por baro benyero yame ko kinran Henry kamdam hagene ka por benyero pindon burom shushu yame naba yawu Chris ukon lamborot Paskha jongi lakinia umju pet bantarwa yalade nagavinda jongi
bad uyada yangi pada kabaya ya side nagabinda jongi hakama jame ulong ujingkinia ubam yakshu ukol lambarot ubala shapen yapshisi uba im juna namar kata habala dapmia daga jinkamen paska kapertei baro kawai karasa daga jingero yame ki bor beneng ru bat ki kin hun angel ki ruai lang yaga jingruai janga buram jame bat ki yap pen bana kalem sange rengkat baduni upu bat kawain pemangirung ini opediang ya kaju ke jimpen sele jung men siam Bakhuid bangin dup im badu kris kadonu jungi bat kadonu du kris kemen siam jungi bat men siam jungu kris ke jinglong jungi bat ke jinglong jungu kris kani kalam ke por jang ke jimpen kala tonginan tuai jur nadu kadonu baba ramangin yo ya ke jingtap jung men siam Bakhuid ban songtu pasempang ya ke boji so hikayang iman ka kelepma Dashisha melong Bakhuid kotrai katamei jong ka jingkuid barro namar katang ikarpadiame topen kuid pen kantang yakini ki jing tarwa jongi da kabapa ya umen sim jamme kum gawumje halo jongi bakin kalalong yangi kamet bakasnam jongutrai jongi uji sukrist Hakapar baladino yabu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka ba aingu yame ula kedia yabu badula ai halage sentran u om to shim batobang na kane pi baro namar kane kalong ka met janga ya ka ba naiti na ka benta jumpi Hakaju ke rukamendala le bam ula shimya ka kuri bada ka ba ingu biang yame ula ya ka halage sentran u om to shim bat dina ka ne pi barro namar ka ne kalong ka kuri jagas nam janga jong ka jutang batimai bat bam chik ya ka bayan pen mi na ka benda jumpi ba na ka benda ki babun na ka benda ka jingma ya ki pop thale ya ka ne ban ken mau yangam Kosnam bakardor jango Kristo pen koi yami. To pen koi iya ki men siam hadim pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitom. Ya da yang ina ubamen. Kajimaya John Kajinge. Kata sin bagi bang yuneu bagi dina kane kakuri di pemra kajing yap jong mi kotrai tatadu menwa Namar kata ngi ki ba pen menta ya ga jingia bad ga jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra yo po janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mela new yangi ki ba bit ben ya hakama jamme bad ben shakriyame da ka bas ngeverit ngi karpad yame
Bangi ki bayo benta hakamet pada senam ukris ngilong ki bala penyateli kawe da umensi yang Bakhuid. Takin bau ko traya kabalang jame kabala priang hasatala ka partay. Bato penjanaya ka haka jingir rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi. Uvilbat marwain ubishap jangi kam kerpang haka nega Sngi kadba ngikin mau ya ka Sngi pengantang bishap yawu. But baharu ki lingdo bat ki riniam. Takin mau lemro ya ki himen ki para shinrang bat kinde. Ki bala yoti ya da ka bakermen ya ka jimi pan. But ya baharu ki bala klat no haka jingis ne jamme top diang ya ki sha ka jing sha ka kamat jamme. To isne yang ni baharu ngi karpad ya me barengkhat bat ka Maria teisuti Bakhuid ka kami jango bale. Ujaso Bakhuid ko rem jaga. Ki apostol Bakhuid, Francis disease Bakhuid, but baharu ki Rikuid ki bala pensabha e me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo ben dalem hage jingim bam jikut but bangini ro but pindon buram ye me da ukun jamme o Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu kanlong hamay ublay upa badon bor. Hage jingelong kaway jungumensi em Bakhuid barok kaburam bad ke jingero junom la junom. Amen. Jangi pangindup yo ke jingri pale ke jingai ke bakar pang halo jangi bai 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 ngidwai ro na ke benda ke bapang ke basitum ngidwai na benda par ke jing tumu ke pangila bu ngidwai ro na benda par ke kinna ke ba ap ya ke rusal ba per jangi hakini ki por ba ka bor jisu na trai kam halo jangi ba ro bendup yo ke lawai ke pernai ko pa jangim ba ne ke lo ko ke tem somme Kalwan ke hima somme ke lo ko mon somme ha kan je kuma bene Tokai kita kesumbang seni kepada kasmi, pertemuan ini kerengkan seni, kumbangi rugi mati kepada sendiri, pada dalam ini saya jumpan syai, melalui terlain ini kepada seni. Terlain ini kerpat kotrai nagi jing seni baru, hagi jing spon jamme, tai jing suk jing sign hagi seni jangi. Kenapa ada jing Arab ke jing seni jamme, ngilai barabon ke pop, bangin yo jing ada nagi jing jinjar baru. Kadbang idangap kemelindi ya ke jing kermen Bakhuid, pada jing wan pa jungunong penim jangi o Jesu Christ. Nama kacomre kalong kirma, kacomre kabor kaburam, sinong kacomre. Kotrai Jesu Christ me bala om haki apostol jame, ka jing suk ngai happy, ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe tiki pop jangi, henry ya ka jinge janga balang jame, bad haka jing spoon jame, tai haka ya ka jing suk. Bat ke jingyatali kawai kat kum gamon jame. Mame uba im badaba sensha. Genom la genom. Amen. Ka jing sukotrai kandon barabor rengkhat bat pim. Rengkhat. Dam da ka jingi do Kristo ngin yai marken. Hakami ukun lambro jongo blay. Hakami ubakit na ka pop janga parte. Sukito ke bela korcha ka jing kawai jongo kun lambro. Kukuma no shashma kuno ko ke chuma. Dreshe of the tin masin jaga sakiari.
Ablego kun, ablego mit sim Bakhuid, Sngi Yame, Yame, Yamane, Yame, Yisham Hem Yame, Pangilong Kaway, but me go play. Pangilong Kaway, but me go mit sim Bakhuid, but Ilong Kaway, but me go just Agamet, but a snap Jame, Pamela Kulari, Dadangin Baf Yagamet, but a snap Jame, dengan Panginong Selection, Disobeyed the Yagamet Siam Jagi. Namin kray yang ina kami taga balik, bilang penyarlin ti yang i, pangindup lang man kiya na kiye baro basiliyo. Karko kardo ya bahor gikun di basimenta, aga na giyong keris Bakhuid, maginang yo jing tagan, maginang yo jingi, maginang yo bor alor ka lekot menjogi, kini yo bor karpang alor ka mensiyam jogi dan kala ka bamor ban impan me ko jisu. Karko kardo higi bapang ki basito, ay ginang yo jingko ay jingkiya, aga met ka bahar jogi, kamda me bahor gikun di batiapang agi hospital, ayeng jogi, ki baksimenta aga na ka mas Bakhuid aga na ka bor, ay ginang yo jingay karpang halo jogi, jisu biye. Karko kardo ya bahar ki priyo ki barake ya kaski kamita gasni, igi kinna ki ba abi ki dasar, but bahar ki priyo ki basakama, bakina man pai jogi jisu, aga bor jogi ki Bakhuid, inor ka jingay halo jogi, hallelujah, 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 la 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 la. Hallelujah, 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 la 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 la. Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duwai. Tapet daga jing spoon ya wupai jame ko try ngi karpan. Badai baki to ya ki ba melamon men pendemai daga jing maya bam jikut. Kinyo ya ka jimmi pat shaga jimbam yapshu. Janga do balamang naga binda kaburam. Da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka betpim. Rengka betpim. Blebadan bor baran karkoyapi. Uppa barukun. Baru mensim Bakhuid. Amen. Ya lesuk ban penbana ya kakubar babha jangutrai da ka jingim ka jampi. Hallelujah, hallelujah. Yesu ya ulay, hallelujah, hallelujah. Nabar kunjai kuah. Amen.